Delhi Sarkar le UN Development Program bultomin Delhi khopuya kholai uite chu microchip manga chin chia ani don Delhi Development Minister Kapil Mishra chuan akai shwai Delhi Animal Welfare Board thukhom chuan kumni lo om tur chung hian Delhi a kholai ui nuai som chuang chin chia na turin microchip man ani tur thu soya hemhalak na tan hian Delhi Sarkar le United Nations Development Program an tho dun tur thu soin he malak na hi ui ashi bo na tura ui in thlapung tur ve na le shidan na dong lo chin chia na tangkai takani tur thua soya Delhi Sarkar chuan ui se hlwar mek ti zia turin State Action Plan adwan mek thu le puanza thwai ni tur thua soi Kapil Mishra chuan kum enge mozat nuwa Delhi Animal Welfare Board an thu khom le the chulom om ati thu soya ma chop dang te po soi ho ani thu soin Delhi khopui churan en kolnalama state en ton tlak ni tur siam an tum thu le hemiata na Delhi Animal Welfare Board malak na sen so chu Delhi Sarkarin atum tur thu soi Nimina Delhi Secretariat da Animal Welfare Board chut khoma hian Animal Husbandry Department Delhi khopui en kolto Municipal Corporation le Council ho tu de baka ran himna le chanvo hum haltu pol enge moza tantela microchip manga kholai uichin chiana baka hian chiarpui census chungchang te ran en kolna kai noi zor na hmuna microchip khol da te ran leile shal chungchang baka social media le sikula ran en kolna le ui ashi chungchang en zirtina kalpui chungchang soi ho ani Union Home Minister Amit Shah an ram chunga thlo theina tumhmun poimo aman tu rampo na tanga lut le chuak ending na call fast track immigration trusted traveller program atlang zar voina internet kaltlang inkhoma buat saya Union Home Minister hian fast track immigration trusted traveller program hi rampon chuak thlo theina tumhmun Lucknow Thiruvananthapuram Trichy Calicut le Amritsar thlo theina tumhmun a man turin atlang zara Union Home Minister Amit Shah chuan he kholi arin tlak zia nem nge to ani thule rampo na tanga zin le chuak khwale tuiten khwale tuini na ol sam taka anfin fia thein ani thu soya he hian khwal zin ten immigration clearance la tura hunan khoral thin chu ati ziaw nge be se thu soi Union Home Minister Amit Shah chuan fast track immigration trusted traveller program chu Delhi le khopui lian tang som pahnia kalpui ani chu ramtan masona poimo takani thu soya he khol mantran ani atangin mi nuai thum chuangin an chhor tangkai to thu soi Parliament Standing Committee on Communications and Information Technology in ramchunga thudik tok lo the dar shemna tur dan khauzok an duang mek report chen khata tarlan ani danin Lok Sabha BJP MP Nishikant Dubey kai shwai Standing Committee on Communications and Information Technology chuan thudik lo the dar hwar mek ti zia omna tur le heng thudik tok lo the dar tu ten shemna na zok an to theina tura dan ding lai siam tha a dan khauzok kalpui ani theinan ma an la meka heng thudik tok lo the dar te hian mi pui nun phung ba ka ramro rel na a ngong thalo ane thina wangin print digital le social media sang sang thudik lo the dar te endik tura sarkar ba ka mimal le polanga tho ho na tura ni dona kumin parliament thasik thut khoma pharap man tura malak mek ni soyani Standing Committee on Communications and Information Technology malak na hian social media tun lai thiam na AI mga thil siam chop clear na tur in kai shwai na po atel don ni soyani a heti rwal hian he malak na hian mi puiten an ngai dan puang chuak tura zelen na an nei freedom of speech le adang te rabe na lam a khoi don lo ni soyani Sarkalai pui bul tuma Kuki National Organization in Selep khwa changa naga bitna mun samuko na an mun pui pakhat sona tumna chu maring naga nampol ten an do dal thuan soi maring nampol ten thu chwen to man siama tun thani li a sarkalai pui le Kuki National Organization IO ten sarkale nambil pol te inrem na suspension of operation anga an mun pui then khat son tura thutluk na an siam le Selep khwa changa Naga Bitnam Samukoma Kuki National Organization Mun Puison Dura Tutluk na an siam tamai chu shia thiam harsa anti thule an do dal thu an soi maring nampol te chuan samukon chu Naga Bitnam machi kamjong rilram ne morea cheng te in kalpona kongpoi mo ani awangin samukona Kuki National Organization Mun pui om chuan Naga te tan harsat na athlen ba ka chile chi in kar in hir ngo na le boina lian zok chuak le thei ani awangin Manipur Naga te chuan an thlop lo hle ti an soya he malak na hi an tan pom thei ani lo awangin sarkar lai pui chu he malak na ngai tu anun le turin an nge na ni
heti mek lai hian tunkar in rin nia Prime Minister Narendra Modi an Manipur atlo don awangin Manipur chung mun sang sanga khauzo ka venim na kalpui chan ani a Prime Minister hun man tur Imphal khopuya kangla Fort le lamka a Peace Ground na te chuan state le central sipai engemaza da an ni to a Prime Minister Paula Inkhom pui ber bua sai na tur Kangla Fort ta chuan chhun zan zomin ven him na atan impu acha mekani a Kangla Fort pan na kong Sanjen Thong Miru Thong le Moirang Khom pal tlang tu te po endik vek an ni bokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Hamas roi tu te hum tuma Qatar puna chu Qatar sarkar ina pha Nizana Tuchwa Asiama Israel Prime Minister hian September ni som pakhat hi khovel chanchina firfiak pol poi khoina ra thlak berte jingami kumsang ni pakhata Muslim firfiak pol ten thlo theina shwai koya World Trade Center an beina champha ani thua soya Hamas in kumsang ni somni pathum October ni saria judami sang tam tak an suat na kha Israel mi tetan World Trade Center beina tlukpui ani thu soin US in he poi khoina in nam noi te zong chuak tur be pui athak ang khan Israel point October ni sari poi khoina in nam noi zong chuak turin be pui athak mek te soya tun haya Qatar be pui an thak na po kha October ni sari poi khoina mo phur tu te an zuina kal zela nei thu soya Qatar ba ka Muslim ram dang te chu heng poi khoi tu te hum to lo tu le dan anga an chung thu ngai tu turin angena heng poi khoi tu te chung thu ngai tu tur ma an la lo ani chuan Israelin ma alak chun zom zel tur thu soi Qatar Foreign Ministry chuan Israel Prime Minister Puna Chushia Thiam Harsa anti thule Israel sarkar poi khoina lian tak soi mam tumna ani thuan soi ve thunga kumsang ni pakhata World Trade Center beina le October ni sari a Hamas poi khoina nen te khin thei ani lo thu soin US chuan remna siam tuma khovel ram dang an biak ron lo thule Israel chuan remna zon pui tura US le Middle East ram dang te an phut anga Qatar point Hamas roi tu te le Israel io te in biak na tu lo ruwa man sak an ni thuan soya Qatar Hamas le Israel in biak na chu US le Israel shat pui na le an du dan anga langtlang taka kalpui ani laya Hamas roi tu te hum tu manga pu an tok mai chu poin ti thu soyen Israel Prime Minister chu Islam sa kho huat na akhat le remna siam du lova an pu ani Nizana tu thar theder tu te akom na Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani po in tun naya Qatar le nonga Israel poi khoina chu an dem thu le an ngai thu tak hle thu soya Qatar thopui ram dang tenen Israel poi khoina chan le dan tur chu an soi ho tur thu soyen Israel poi khoina chu an chan le ngai tur thu a soi bok Sung man na titlem tura France sarkar malak na dulo na lantinan France thalai ten engkim dansa na block everything movement an kalpui mek tun naya France sarkar in sarkar sung man titlem tura budget kil tina sung man na shek atuma wanga mi puiten ham chana le chom dol na andon chin chan khatti top ani don awang le parliament a hemi kai noi budget putlu ani awangin tun naya Poland ram chunga Russia indo tho theina lut ka thak ani chungchanga Poland sarkarin ram ven himna lam ngai tu apui turin NATO angen Poland sarkarin Europe le kho thang ram te tho ho na NATO hnuai article 4 lo chana ram ven himna lam ngai pu ngai tu apui tura NATO angen hnuwa NATO Secretary General Mark Rutte chuan thil thleng chu zirchian mekani thu asoya Russia indo tho theina te chu tumreng wanga Poland ram chunga thlok lut nge ti pal thil thu ti sha theila ni re lo ma se NATO hnuai atangwa sipai te chuan Europe khochak lam ram ri veng him turin theito pan chua tur thu asoya heti rual hian Russia in Ukraine mi pui le van tlang zana tel lova be pui an thak na chu an dem thu soin NATO chuan Ukraine a thlop la thu le a thlawang a hauzel tur thu soi Mark Rutte chuan Poland ram chunga Russia indo tho theina kap thatur hian Poland F-16 le the Netherlands F-35 baka Italy Raider call te NATO tho theina tuipur tu tho theina le Germany missile ka thlak na Patriot Air Defense System man ani thu soya NATO tangrual sipai te impact na le them thiam na chu ro pui ati thu soin NATO ram ten ral thuam le ram ven himna kai noi sen so ti pung tura thu an lo thlun to poi mo zia lan na ani thu soya NATO ram te chu ral thuam ti mason lama tan la turin at sa ani US President Donald Trump an ama thlop tu langsar tak Charlie Kirk ka hlum ani chungchanga mo phur tu te chu zon chua ani tur thu soi
Nimina Utah Valley University Utah zirlai te puala proof me wrong debate abua saya Charlie Kirk hemi tu ti shat lovina ngonga aka nuwa Utah timpang nagos regional hospital pan puyani damdo ina en colony nuwa hliam tur lovin tukin khan athiani Donald Trump pan US president in khan achu non le na konga tho hlok tak Chalai te na ram siam thatna le mishing nun phung dik chungchang zirtir tu Charlie Kirk hian ui tu le sun tu anga hle athi thu puan ani nu hian US President Donald Trump chuan michen khatin mani ngai dan trom pui thelo te an huat na wanga thina hi ala thleng chu poya ti thu soyen ep tu te chu he thi na mo phur tu apua he thi na in nam noi pol den maltin te chu izon chun zom me kani khati jong kha Chanchin Thar kampuan thei te chu hani Joint Civil Society of Mizoram JCM Huai Hotin Vo Inkan Aizola Forest Conservation Amendment Act 2023 do lo na lan tirani Health Minister Pilarin Puin CSS Nuai Thok te an nor awangin dam lo en kol na konga har chat na thleng shan lo ti soi Delhi Sarkar le UN Development Program malak na in Delhi khopuya kholai ui te chu microchip manga chen chia ani don Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and Hamas roi tu te hum tuma Qatar apu na chu Qatar sarkar in a pha